Ne znam, evo ja bih pitala koliko je vas neurolog pitao kako spavate? A evo, pitaju, dobro, ajde, ne pitaju, ali većinu zapravo ipak nije. Što se tiče poremećaja spavanja, u multiploj sklerozi, ono što bih zapravo na početku rekla, jedan od najčešćih simptoma multiple skleroze je umor. I zapravo njega ima po istraživanjima od 75 pa do 90% ljudi. Poremećaji spavanja su jedan od umora uzroka u multiploj sklerozi, a same poremećaji spavanja su češći kod osoba oboljelih od multiple skleroze nego u općoj populaciji i smatra se zavisno o istraživanjima da će nekakve probleme sa spavanjem imati otprilike četvrtina do pola osoba sa multiplom sklerozom. Zašto je zapravo loše ne spavati, osim subjektivnog lošeg osjećaja da niste naspavani, da ste dekoncentrirani, razdražljivi? Poremećaj spavanja povisuju mortalitet, rizik od kardiovaskularnih bolesti, pretilosti i depresije i, kao što sam rekla, utječu na razvoj umora i ono što je zapravo isto jako važno naglasiti da su nedovoljno dijagnosticirani. Kad kažemo neko ima problema sa spavanjem, onda je to jako nešto nespecifično. Ali zapravo medicina spavanja ima dobro definirane bolesti spavanja. I bolesti spavanja se dijele u ovih 6 skupina. Insomnija ili nesanica, poremećaj disanja i zapravo su poredane po učestalosti u općoj populaciji i po učestalosti u multiploj sklerozi. Nesanica, poremećaj disanja u spavanju gdje sve više ima ljudi koji imaju dijagnosticiranu opstruktivnu apneju u spavanju, jer naprosto svijest o tome važna i populacija je zapravo generalno gledano sa sve većom tjelesnom težinom. Ovo su neke rijetke bolesti spavanja koje mogu rijetko biti vidljive u multiploj sklerozi, kao što je narkolepsija, poremećaj cirkadijanog ritma, to je ono kad je neko noćni tip izraziti ili jutarnji tip i ne može zapravo funkcionirati u socijalnom vremenu koje je adekvatno da bi mogao radno funkcionirati. I ono što je često i nedvojbeno češće u pacijenata koji imaju multiplu sklerozu, a to je jedna bolest koja je iz skupine bolesti poremećaja pokreta u spavanju, a to je sindrom nemirnih nogu. Gdje se nalaze lezije, ovisi o tome koji ćete problemi sa spavanjem imati. Tako da ljudi koji imaju nesanicu, a nesanica u multiploj sklerozi može biti vezana često uz simptome noćnog mokrenja, bolova ili nekakvih neugodnih osjetnih fenomena, trnaca, često je vezana za lezije u kralježničkoj moždini, ali zbog mokrenja može biti vezana za lezije u moždanom deblu. S druge strane, poremećaj disanja u spavanju mogu biti posljedica lezija u produljenoj moždini. Kad govorimo o nesanici u multiploj sklerozi, ona je zapravo učestala i najveći dio populacije, znači nesanice se dijelili na probleme da ne možete zaspati ili da se probudite, možete zaspati, ali se probudite u noći i ne možete više zaspati ili da se rano budite. Neko može imati sva 3 problema, neko može imati jedan, neko može imati kombinaciju 2 problema. Kad gledamo zašto neko ko ima multiplu sklerozu ne bi mogao zaspati, onda najviše ljudi ima, kao i opća populacija, anksioznost i zapravo te nekakve misli koje ne može umiriti ili ima nekakvu bol ili spazme. Ako se neko budi usred noći, to mu je glavni problem, a ne da ne može spavati, onda je to najčešće zbog toga što ima nekakve smetnje mokrenja. A ako je zapravo problem, što se često vidi u općoj populaciji kod depresivnih ljudi, da se bude ranije nego što bi željeli, onda su to uzroci ili smetnje mokrenja, specifično baš za multiplu sklerozu, ili nekakvi eksternalni ili vanjski faktori. Ovo je jedan rad koji pokazuje koliko je učestalost pojedinih poremećaja spavanja u multiploj sklerozi, gdje se vidi zapravo da je u odnosu na opću populaciju, jer su neke od bolesti spavanja, narkolepsija, nju karakterizira jaka pospanost preko dana. Ljudi su jako, jako pospani. To je rijetka bolest u općoj populaciji i rijetka je u multiploj sklerozi. U optičkom neuromijelitisu se može vidjeti kao početni simptom, neobični početni simptom ove bolesti, narkolepsija. Dakle, velika pospanost koja dolazi u napadima spavanja. Sindrom nemirnih nogu ima zapravo
prema nekim istraživanjima i preko 50% osoba sa multiplom sklerozom, s tim da je važno da znate što je sindrom nemirnih nogu. Sindrom nemirnih nogu je dijagnoza koja se postavlja na temelju 3 faktora. Jedno je da morate imati jako neugodnu osjetnu senzaciju u nogama. Pečenje, žarenje, to nije neko iz nervoze kad sjedi ovdje trese nogom. To nije sindrom nemirnih nogu. Sindrom nemirnih nogu je nešto što je uvijek vezano uz jedan neugodni osjećaj u nogama koji se najčešće javlja u večernjim satima u mirnoj aktivnosti. Pred spavanje legnete gledati televiziju ili čitati knjigu i krene to u nogama. Da biste si olakšali, da bi se ljudi olakšali, oni pomiču noge voljno i svjesno i time zapravo olakšavaju te simptome osjetne neugodne. I zapravo to jako ometa usnivanje. Često je povezano sa manjkom željeza u općoj populaciji, to je prvo što morate napraviti kod nekoga, a kod osoba sa multiplom sklerozom naravno da je teško to razgraničiti od drugih simptoma jer osjetni fenomeni su česti. Ja bih nešto rekla sada samo o opstruktivnoj apneji u spavanju. To je bolest koja je sve češća. Smatra se da trenutno u svijetu milijarda ljudi ima opstruktivnu apneju u spavanju i globalno gledano to je bolest koja je neprepoznata. Pitanje je da li i pojedine bolesti povećavaju rizik za opstruktivnu apneju. Bolest ili stanja. Povećana tjelesna težina je jedno. Zatim hipotireoza, smanjena razina hormona štitnjače. Ili ne znam, arterijska hipertenzija. Ali pitanje je da li ljudi koji imaju multiplu sklerozu, a samo po sebi, bez da imaju povišenu tjelesnu težinu, ili neki imaju, neki nemaju, imaju veći rizik da bi dobili opstruktivnu apneju u spavanju, a to je bolest ljudi koji hrču, ali ne samo da hrču, nego u tom hrkanju imaju pauze u disanju. Mi smo radili jedno istraživanje i zapravo smo našli da prema dosadašnjim radovima osobe sa multiplom sklerozom nemaju češće opstruktivnu apneju u spavanju. Ako imate leziju na nekom dijelu mozga, zbog nekog razloga možete imati narkolepsiju. Multipla skleroza je nakon prirođenih poremećaja, traume glave i tumora na 4. mjestu za rizik za narkolepsiju, bolest sa prekomjernom potpornosti tijekom dana. Ono što sam već rekla, 4 puta češće sindrom nemirnih nogu kod osoba sa multiplom sklerozom nego u općoj populaciji. One osobe koje imaju lezije u kralježničkoj moždini imaju veći rizik da dobiju sindrom nemirnih nogu. Ako neko ima sindrom nemirnih nogu, ima multiplu sklerozu, onda je njegov sindrom nemirnih nogu teži nego kod ljudi koji nisu oboljeli od multiple skleroze. Povezan je sa umorom i korelira sa lošim spavanjem. Ovo je jedna bolest koja je zapravo rijetka, javlja se u zrelijoj životnoj dobi, da tako kažem, u 6. i 7. desetljeću i nije povezana sa multiplom sklerozom, nego sa jednom drugom bolesti, neurološkom Parkinsonovom bolesti, gdje osobe počinju u kasnijoj životnoj dobi imati neobično ponašanje, znači spavaju, a zapravo se ponašaju kao da se s nekim bore, imaju ružne snove, u tim snovima ili ih neko ganja ili se s nekim tuku i to može biti jedan lezije, ljudi koji imaju multiplu sklerozu i imaju lezije u ponsu bi mogli imati takve simptome. Puno ljudi ima lezije u ponsu s multiplom jednom dijelu mozga i nema te simptome, ali ovo je jedna od, mi kažemo prodrom, to je znači može biti jedna od prvih simptoma Parkinsonove bolesti. Ono što isto može utjecati na dobro ili loše spavanje u multiploj sklerozi i mi se pitamo da li zapravo lijekovi koje mi dajemo da bi spriječili nove lezije i relapse nekako utječu na spavanje. Ovo je jedan od radova koji je istraživao koji faktori utječu na loše spavanje u multiploj sklerozi i to je stariji rad u kojem su zapravo lijekovi bili većinom interferoni i kopakson koji su se davali zapravo subkutano i vidjelo se da je činjenica da primate lijek pogoršava spavanje, što zapravo ljudi koji uzimaju interferon znaju. Kad se date interferon, onda možete očekivati simptome slične gripi, znači bolove u mišićima, temperaturu i to sigurno utječe na spavanje i ovo je jedna studija koja je pokazala da kod Avonexa, to je interferon koji se dao jednom tjedno, jako pada kvaliteta spavanja na dan kad si dajete zapravo injekciju. I neki su pokušali se dovinuti tome da
savjetuju pacijente da umjesto u večernjim satima, ali velika većina, barem moji pacijenata se injektibilnu terapiju davala na navečer, da probaju zapravo savjetovati pacijente da se daju terapiju ujutro i to je nešto poboljšalo kvalitetu spavanja, ali je zapravo utjecalo na druge dnevne ishode u negativnom smislu. Postoje radovi koji kažu da ako uzimate terapiju, spavanje vam se poboljša. I ja sam htjela zapravo samo pretražiti literaturu i vidjeti da li neki od specifičnih lijekova koji se koriste za multiplu sklerozu imamo dokaza da pozitivno utječu na spavanje. Odgovor je samo za jedan lijek da, za ostale nije ni istraživano. Ono što se zna za lijek natalizumab i ritisabri, da ako ga uzimate, da smanjuje umor. Ono što nema radova strukturiranih, ali čujem u praksi i sa lijekom okrelizumom, da ljudi neposredno nakon infuzije osjete poboljšanje subjektivno umora, a kad prođe već 5 mjeseci i trebaju čekati iduću infuziju, neki od pacijenata zapravo kažu da se osjećaju umornije. Tako da što nešto nije objavljeno u literaturi ne znači da ne postoji, ali mi moramo zapravo uvijek funkcionirati i voditi se onim što je objavljeno u literaturi. Kad su htjeli vidjeti ovi autori zašto se umor kod nekoga ko uzima lijek Tisabri poboljšava, koji od faktora utječe na to, onda su vidjeli da se poboljšava spavanje, ali se spavanje ne poboljšava kad ga se mjeri, kad vas se snima u laboratoriju, nego se zapravo poboljšava subjektivno kad se pacijenti sami izražavaju o svom spavanju. Jedno vam je subjektivni osjećaj, jedno je što vi objektivno možete mjeriti. Jedno i drugo je legitimno. Ako neko kaže spavam bolje, a ja to ne vidim na zapisima i snimkama, ja ne mogu čovjeka razuvjeriti jer je to njegov subjektivni osjećaj koji uzimamo u obzir. Ono što smo mi htjeli vidjeti, jer smo mi jedno vrijeme imali veliku populaciju pacijenata liječenih alemtuzumabom, jer nije bilo u literaturi opisano da li pacijenti koji su liječeni ovim lijekom imaju bolje ishode spavanja. Ono što smo zapravo vidjeli je ono što sam već rekla i prije. Potvrdili smo samo dokaze iz literature da naši pacijenti sa multiplom imaju veći sindrom, veću učestalost sindroma nemirnih nogu i da ako je neko, ovo je jedan od skala kako mjerimo umor, vidjeli smo da ako neko ima veći umor, da je taj umor povezan sa nesanicom, sa skalom nesanice. Dakle, umorni su oni ljudi koji su sebe sami procijenili da lošije spavaju, da imaju problema sa nesanicom. Ono što bi ja rekla kao zaključak vezano uz poremećaje spavanja u multiploj sklerozi, da su češće nego u općoj populaciji generalno gledano, specifično rečeno češći je sindrom nemirnih nogu, nisu adekvatno prepoznati, mi ne pitamo aktivno pacijente, niti nam se pacijenti žale, a potencijalno mogu biti lječiv uzrok umora. Neki od lijekova mogu utjecati negativno na spavanje. Interferon zbog simptoma sličnih gripi, kanabinoidi, koje često ljudi kao nekakvu neslužbenu terapiju simptomatsku uzimaju, isto zapravo uspavljuju i dobar dio ljudi, opće populacije, koja ne može spavati, a nije sklona lijekovima, zapravo uzima kanabinoide navečer. I time se uspavljuje kao i s alkoholom, ali jednaka je stvar kao i s alkoholom i sa kanabinoidima. Oni vas uspavaju, ali zapravo spavanje ne mogu održati, nego dapače spavanje prekidaju, tako da to ima negativan učinak. Moguće je da lijek Tisabri poboljšava spavanje, a utjecaj ostalih lijekova koji se daju u multiploj sklerozi na spavanje još nije dovoljno istražen i nepoznat je. U svakom slučaju, ako imate problema sa spavanjem, ja nekako apeliram da o tome pričate sa svojim neurologom. Nas liječnika koji se bave i spavanjem, ja se bavim multiplom sklerozom i poremećajem spavanja, nema mnogo, ali postoje specijalizirane ambulante za poremećaje spavanja u kojoj dapače mogu doći bilo koji kronični bolesnici i mi radimo cijelu kompletnu dijagnostiku i zapravo specifičnu terapiju ovisno o tome o kojoj se bolesti spavanja radi. Hvala na pažnji.